verse 1 to 6. Jeremiah usendlini yembumbi. Jeremiah ukuphi ke? Usendlini yembumbi. Leli livi lelefika kuJeremiah liphuma kuSimakade lithi yehlela endlini yembumbi. Ngulapho ke ngitakuniketa khona umlayeto wami. Lokusho ukuthi lo mlayeto akawutholi noma ngangikuphi Jeremiah. But lo mlayeto utawuthola emva kokuthi ehlele kuphi endlini yembumbi. Ngakho ke ngehlela endlini yembumbi ngamkhanza enda umsebenzi wakhe esondweni. Kodwa imbita labeyibumba ngelibumba yonakala etandleni takhe. Ngakho lo mbumbi wase ubumba lenye inhlobo yembita. Kwaya ngikubona kwemehlo akhe ukuthi ufuna ibe njani. Livi laSimakade lase liyefika kimi lathi, awu wena ndlu yaka-Israyeli, ngingede ngenda yini kini njengaloku kwenda lo mbumbi. Kusho Simakade, njengelibumba etandleni tembumbi, ninjalo nani esandleni sami, ninendlu yaka-Israyeli. Hallelujah. Thanks for Livi lakho liphilile Nkosi. Uthite wena lingemadvodza lasicondzisako endleleni. Babe wethu loyincwele liyahlaba Nkosi, lihlukanise ekhatsi inhlitiyo. Siyabonga ke Nkosi ukuthi seliwile manje. Babe wethu loncwele lisetawabiwa uNkulunkulu wethu lomangalisako. Siyacela Nkosi kuva wena ukhulumisana netimpilo tethu. Siyafuna Nkosi kukuva kangcono. Kungathi uyacala ukukhuluma etimpilweni tethu. Sendele Nkosi njengekufisa kwenhlitiyo ngayinye. Ugcine Nkosi nemntwana wakho asalaba lona. Umende Nkosi anganciphisi nakunye. Akhiphe konke lomliyalete engako. Wendele buhle begama likaJesu. Amen. Hallelujah. So uNkulunkulu lapho ukhuluma ke na Jeremiah. Jeremiah is a weeping prophet. Bekungena isikhathi lesiningi khuluma nendlu yaka-Israyeli ukuthi phendukani nisuke esonweni ngoba uNkulunkulu sono nasisono sibusa empilweni zenu utaniyekelele titentele intaba ngabathunjiwe nigcine nihlale eveni lelingasilolele. So uNkulunkulu ukhuluma ke na Jeremiah la ubhekisa ke lo mfanekiso ukuthi wathatha wayiswa endlini yembumbi kwathiwa ase uhambe uyobuka Jeremiah ukuthi umbumbi wenda njani nakabumba timbita letithile. Amen. Lithi ke iBhayibheli wehla Jeremiah wahlela endasi wehlela endlini yembumbi wamkhanza umbumbi abumba esondweni lani ebumba. Lithi iBhayibheli asabumba lo mbumbi lembita yenda njani yaphihlika etandleni takhe. Lokusho ukuthi kunetikhathi bazalwane la uNkulunkulu athi uyasakha khona sivele siphihlile. Jesus. Siphihlitwa yini? Kunanathi into nathi lengitibali la qaleni lethi solo ukuthi iqhakele babe kubheka la empilweni yakho. So nakaba bathe uNkulunkulu ke angimbumbe ekubheka angifuna abe nginayo nayo engifuna kube ngiyo. Aphihlike kubheka. But lithi uNkulunkulu never give up. He start afresh. Amen. To rebuild. He start afresh to mold. Yeah. So asingathi ke bazalwane empilweni nasidibene netimo letithide. Seva ngathi sesiphelile ngathi sesiphihlile. Bese sicabanga ukuthi sekuphelile ngathi. uNkulunkulu lo semsebentini ngempilo yemuntu lo muntu kuze kufike isikhathi sakhe sekuhamba emhlabeni. Amen. Akaqedi uNkulunkulu ngempilo yemuntu kuyakha kuyenda ibe kunayivessel afuna kuyenda until umuntu akuze kufike isikhathi sakhe sekwendlula emhlabeni. Yes. So ngithini ngamanye amagama ngithi wena njengemzalwane asuvumela kugive up. Asuvumela timo tikushaya empilweni uvela ubhidlike bese awusafuni ukurebuildwa again. Uthi ke la Jeremiah awu ndlu yaka-Israyeli
bengingafuna ukuthi sengathi ngabe beninalo ulibumba nalo lutho noma libhidlikile ngiphinde ngiluvuse kuze lakhe the right vessel. Kuze kuthi lube kunalo ubumba nalo ngifuna ukuthi lube ngilo. Kulokuphila bazalwane siyamoldwa. Kulokuphila bazalwane siyakhiwa. Kulokuphila bazalwane kunetimo kunema degrees lekufanele sendlule kwesingene kuwo sakhiwe. Ngoba uNkulunkulu afuna kusisebenzisa. Nawulandzela kwakhiwa kwembida lithi livla uNkulunkulu lembida ithi ingamoldwa yakhiwe bese ifakwa emlilweni iyashiswa. Ishiselwani imbida to give strength to the kulembida kuze kuthi noma kushekthela amani lashisako lembida ingabhidliki. Noma ngabe kuthela emani lane ice lembida ingasuke ema-crack. Whatsoever ilungiselela ukuthi yemukele sonke isimo lembida. So nawe njengemzalwane kunetimo la wakhiwa khona kuze kuthi ukhone ku-container whatsoever uNkulunkulu layithelako empilweni yakho. Ngoba na ungakakhiwa ngeke ukhone ku-container. But into latawuyenda utawugcina ukhuluma amagama lathi angendiwa kanjena mina. Wena njani wakhuluma amagama labuhlungu kangaka awukavumi kuba imbida leyakhiwe kahle. Kunema degrees lathi nakafika empilweni yakho wawajamba wangafuni ukuthi ushiswe wakhiwe. Kunetibusiso bazalwane lekufanele sitemukele. But lesibusiso ungakasemukeli kukhona la kufanele wenze khona. Khona la kufanele wakhiwe khona. Kususwe ipride. Ngoba ingakasuswa ipride utathi uNkulunkulu angakunika lesibusiso bese uyasuka yasinontomela usumela ngemantonto njengabomake bese siyabuthi awukwenze njani hayi phela sobusisiwe. Jesus. Bese ushaya emehlweni ngalesibusiso. Wendekeni awukakhiwa. But kufuna wakhiwe kuze kuthi lesibusiso nasehla unike uNkulunkulu ulithumo. Kuze kuthi lesibusiso nasehla uwathi lokuthi uNkulunkulu nala kunikele ndole akusiko intelligence yakho akusiko kuhlakanipha kwakho akusiko ukuthi uyakhona ukuhlanganisa into enteke ngoba khona labakutshela ukuthi mina ngiyakhona ukuhlanganisa ama-codes nakuhlanganisa code 1 code 2 na code 3 ngiyathi answer uphuma lapha. It's not about that. But it's about His grace. It's about His love in our lives. Ukuthi uNkulunkulu yini la kubekile wakubekela yona ungakayimukeli ke lento kufuna wakhiwe. The process you have to undergo it. Why jump I can assure you. Utakubamba mhlambe lo tabamba kodwa tawubhidlika. Ubhidlitwa yini uthidunga kubamba wakhukhuma la watu walapana. Moti yakho sakhona kuyigibela. Nasithi hawu mzalwane sicela ukugibela imoto yakho usibuke emehlweni usibuke ukuthi ngibani la zofuna ukugibela le moto. Wendeke nawo kakhiwa. Kunetigaba lelithi lenathi fike empilweni yakho wafuna ukuteka wena wangafuni ukuthi ushe uthambe. Ufike la ubabuthaba khona. Ngoba na ufike la ubuthaba khona utawukwathi ukuthi we are brothers, we are sisters. Hallelujah. Amen. Siyafanana embusweni. Siyalingana kulo mbuso. Kodwa umuntu lo ngakakhiwa utambona ngepride. Yathi ke ukuthi waze kwaba nje ne-element ye-pride nje empilweni yakhe yathi ukuthi ukhona sigaba laseta nakutawuta lesibusiso sithe kuye futhi ngentela lesibusiso lanaso akusiso saNkulunkulu sibusiso semhlanganiso. Ngoba khona labantu tibusiso bazalane hayi ngoba kusibusiso mbambamba but indoda nje lehlanganisa yahlanganisa kwaba ne-element ye-corruption ekhathi. Lo muntu loyo akakakhiwa kude la akhiwe khona yena wentile nje wahlanganisa ngekuhlakanipha kwakhe nababakhe Sathane kwaba nato letinto utambona ngekhala emahlombeke nakanato letinto leto kwente njani akandluli kulama processes lefanele ukuthi akhiwe kuwo. Awudli kwa-Israyeli bengifisa sengazuthi ningafana nalobumba esandleni sembumbi kuthi la ubhidlika khona ukhone ku-reconstructor ukhone ku-reshaper unikwe lenye i-shape. Yebo bengishayipiwe but le shape lebengithethe itholakale seyinema-cracks. Yebo bengakhiwe but kulokhu kwakhiwa kwami kunema-loopholes lakhazakale ukuthi akhona.
lekufanele ukuthi lembida ibhidlitwe iqalelwe phansi. Hallelujah. Asimvumele uNkulunkulu bazalwane ukuthi asiqalele phansi empilweni. Yeah. Asimvumele uNkulunkulu ukuthi asakhe kabusha. Yes. Njengoba bentile nje la kuhlethiwe umbuto uthi udathu kaningi kodwa sewena njani. Udathu ungakwemukela uthi naku sengikuphethe ngeke ngisigcine ngalelo langa lasontweni. Zawubusisekile phela sohamba ngejagwa na. Ngelisonto wena uyeThekwini noma eCape Town noma eDubai. Baba tsheye emzalwane phela siyakhonda la. Hayi ngesini bazalwane ngisajika la Dubai. Now Jesus. So ukhohlwe ukuthi sakuthandazela uNkulunkulu wakubusisa. Ukubusisela ukuthi ube sibusiso kulabanye. Now Jesus. Akakubusiseli ukuthi usithwalele emahlombe. Yeah. But nakakubusisa nje uthi be a blessing to your brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lokho ke utawuwathi ke ukuthi uvumele ukuthi wakhiwe. Labanye ke bazalwane sisaphila abamvumeli uNkulunkulu abakhe ngalendlela uNkulunkulu afuna kubakha ngayo. Bayamtshela ukuthi Nkosi ngicela manje nje ungede ngibe onyana nani la. Uthi ke Romans noma ke Isaiah kodwa lubumba lungasho kumbumbo walo ukuthi ungendelani kanje. Why umbumbe kaso? Ngicela ungifundzele Romans 9 verse 20-21. Romans 9:20-21. What's your Roma chapter 9 verse 20 and 21. Kodwa wena mfundisi. Ipi mic sis. Banginike mic. Kodwa wena Kodwa wena mfundisi. Ungubani ukuthi ungaphikisana naNkulunkulu? Kodwa wena muntu nzini ungubani ukuthi ungaphikisana naNkulunkulu. Ngalamanye amagama lo mbhalo lo ukhuluma ngalolu bumba. Lolu bumba luthi kumnini wayo ungakha kanjani ungakha so. Uthi ke lo wena muntu nzini ungubani ukuthi ungaphikisana nabani naNkulunkulu lo ngubani lo ngumbumbi wakho. Luthiwe lungasho inkumbulo walo ukuthi wangibumbelani kanje. Nalo lizizo liyakhuluma. Hawu yembumbi wami. Wangakhelani ngaba naleli kona leli la. Tubeka. Empeleni umbumbi uDendi Mpungelo lokusebenzisa iphunga ngekuthanza kwakhe. Let us allow God bazalwane to mold us ngalendlela lathanza ngayo. Singabi ngolibumba lotambuta ukuthi mina ungibumbeleni kanje. Hallelujah. Asivumele ini inthando yaNkulunkulu edimpilweni tethu. Uzathi lo umhlabeleli yenza intando yakho Nkosi. Akwenteke yakho inthando kungendeki yami. Ngoba yami inthando itawushayisa. Kanti le yakho uNkulunkulu inthando ngeke yende njani ishayise ngoba wena uNkulunkulu losinawucala into usuke sonaso siphetho salento. But mina ngibuka ngemehlo lamafishane. Uthi yathi nje nangaphumelela la kanti lento ngani itawushayisa. So asingabi ngolibumba lolitawukhuluma ukuthi uNkulunkulu ukuthi mina njengelidziwo umutsiwo ungakheleni ngaba ngilolidziwo lolu kanje. Asivumele uNkulunkulu ukuthi asisebenzise ngalendlela lafuna kwenta njani kusisebenzisa ngayo. Thubeka sisi. Nekuthi endeticha letimbili ngasinye isigaba senkulu. Yes. Lesinye setikhathi letitsite. Lesinye sekusentshentiswa nje noma ebunye. Yes. Lokusho ukuthi God can use the same lubumba to make two vessels. Lensilivla uNkulunkulu lesinye angasenda nje sibe selikhetheke. But lesinye angasenda ukuthi sisetshenziswe sinoma ngabe kunini. So let us allow God to make us bazalwane. Asende sibe nginako lafuna ukuthi
sibe ngiko kona yena hayi thina lesifuna kuba ngiko kona thina. Siyavana mos. Asivumele asente sibe nginako lafuna sibe ngiko yena. Singathi ngosisente sibe nginaku thine lesifuna kuba ngiko. Hallelujah. Amen. Let us allow God to use us, Lord. Ngicela ukuyele Isaiah ke sis 29 verse 16. Isaiah 29 verse 16. Isaiah 29 verse 16. Yes. Nikuculela tintfo liphansi. Okay. Isaiah 29 verse 16. Yes. Nikuculela tintfo liphansi libheke etulu. Nendesha ngathi umbumbi lomuyena afanana neliphunga. Uyayiva ke Isaiah ufike kanjani? Uthi le tinto sine kanjani siyatigutulela. Utigutulela ngani ngalokho ekukhuluma uNkulunkulu nakakwakha. Uthi wena hayi Nkosi lelinge phansi kufuna libe ngetulu. Angifuni Nkosi mina ungakhe ngale ndlela le. Ngifuna mina ungakhe kanje. Uthi ke nithi guculelelani le tinto lokho ukuthi nifune ukuthi nina linge phansi libe njani libe ngetulu. Hallelujah. Amen. Uthi ke sowukhuluma nembumbu wena umbumbu ufuna ukumtshela ukuthi mina Nkosi hayi mina ngingathanza nangabe kwenteke kaso. Kanti uNkulunkulu uyathi ukuthi ukwentelani ube nanalijikanali ngala. Because kunetimo letitawufika lotawufika ukhona ukuthi eEnglish angalejika. Cenzela sisi. Lokho kwentiwe kungasho inkulomeni wabo ukuthi akazange sangende mina. Uthi ke lo kwentiwe kukhuluma njani kulolu kwentile ukuthi azange sangende mina. Mina ngatenda mina. Nalo libumba seliyakhuluma phela. Luthi mina ngenta njani ngatenda. Ukwenta njani lokho ngemisebenzi noma ngendlela lokwenta ngayo noma lo responda ngayo uNkulunkulu akakhuluma empilweni yakho uthi mina Nkosi ngeke ngikwente lokho. Ngoba mina ngatenda ngathi dala mina ngilokhu lenkokona ngenxa yokuhlakanipha kwami nangenxa yeintelligence yami. Ngalamanye amagama utshela uNkulunkulu ukuthi wena umclever wena. Uyamangala ke uNkulunkulu sawo lo libumba nje ongilibumbile. Selukhuluma njani kanjena nami njengembumbi? Kanti ngoba lona ngiligathe ukuthi kufanele luthobe. Lwente naku lengilibekele kona noma lengilimisele kona. Mbuke phela umuntu ukuthi wendani. Umuntu uNkulunkulu umdalele ukuthi amdumise. Kodwa umuntu asuke ayodumise emadloda. Asuke umuntu odumisa labaphasi. Asuke umuntu entebubi lobukakile. Ngalamanye amagama nakenda letinto leti ubuta uNkulunkulu ukuthi mina bonke endeleni ukuthi ngikudumise mina ngiyafuna ngoba ke mina ngifuna kwenta nathi into tami ngifuna kutenda hayi lokho lothi wena angikwende. Bubi lobendwa kumuntu inkulumo uNkulunkulu leyo lesi mina uNkulunkulu bengifuna kwenta naku hayi naku lokudalele kona mina. But uNkulunkulu asemvumele bazalwane ukuthi ente naku bafuna ukuthi sibe ngikona. Ngekwenta lokulungile. Ngekwenta naku uNkulunkulu athi asikwende simnike idumo wena. Hayi uthatha idumo simnike into letingakhulumi. Hayi uthatha idumo simnike into letingahambi. Hayi uthatha idumo simnike into letibinzile. Labanye bakhona tinganye. Labanye bakhona tinkomo. Labanye bakhona tithixo into lebatiwa ayibate lo muntu lento ayakhe asuka guqe phasi kulento akhulume nathi wena songuNkulunkulu wami. Ngalamanye amagama uaccuse lo mbumbi ukuthi mina ngabe ungakhele na into nayo lento ayikhonda. Hayi wena. Lubumba lungasho kumbumbi walo noma ngezosho ubumba kaSibili umbumbelene kanje. Why ungene so? Luthiwa lungasho inkumbulo walo ukuthi akade lufo loyo. Nako. Lubumba liyakhuluma luthi kulombumba akade lutho. Kodwa nguyela lalibumbile. Indlela lesenta ngayo bazalwane. Asicaphelele. Kuthi asijikile umbuto kuNkulunkulu ukuthi wena Nkosi awadi lutho. Thina siyadi. Nathi awusuphuma kulomnyango loyo. Uthi wena ngawuphuma mina. Ngoba mina ngingilolu bumba lolikhulumela. Kanti lo mbumbi uthi la uphuma nje lapha. Kunenyoka lelapha letakugeqa.
Kodwa wena njengelibumba loluhlakaniphile noma ngeluqabanga oluhlakaniphile uthi wena mina ngiyakhuluma njengelibumba uthi mina lapha ngawuphuma la. Kodwa uNkulunkulu bazalwane asimvumelene ukuthi asakhe sibe nginako afuna ukuthi sibe ngiko kona yena hayi lesifuna ukuthi thine sibe ngiko. Let us allow God. Sometimes bazalwane indlela kaNkulunkulu iyamangalisa. Indlela kaNkulunkulu they are so painful in our lives. But let us allow him to make us ngoba yena nguye laphethe isiphetho sani sempilo yawo wonke umuntu lonjani lophilako. So asimvumeleke lokuthi asakhe. Awufunzele chubeke nje kancane 45 verse 9 khona la kaIsaiah. Just go ahead and keep it. Isaiah 45 Verse 9. Naye kulowo lola nementi wakhe kuye lolu dzengelo nje emkhathini wezingelo temhlaba libumba like lisho yini umbumbi walo lithi ubumbani umsebenzi wakho ngeke usho yini uthi udetanda. So ukhuluma nalendzaba yiwe ukuthi lubumba likhulu ukhuluma nembumbi wakho. Kumthandazo wami namhla emini bazalwane ukuthi let us allow God to make us. Let us allow God to mold us. Sibe kunako la funa singobe ngokona. Jobe ke bazalwane nawufunda Job 10 verse 8 na 9. Ukhuluma ngalendzaba ukuthi uya understand ukuthi mina ngini ulubumba isandla sasimakazi. So God can use anything and make anything out of me. So allow God to make and to mold anything out of you for his glory. Not your own glory, but for his glory. Asimvumele uNkulunkulu asende sibe ngiloko lafuna sibe ngokona kuze lidumo lonenjani luye kuyi hayi idumo lobekithi because sifike etigabeni la sithi uNkulunkulu akasende nakulesifunako ngoba sifuna idumo lonenjani luntekithi. Amen. Phela umuntu nakenda kubi afuna idumo ukuthi lonenjani lubuye kuyi kanti idumo umuntu kahle kahle luyamlimala. Phela idumo umuntu luyamwesa uphakama nje kwemuntu it is downfall. Ngoba iBhayibheli lithi waze kwafika kuphakama nje kumuntu make ipride leyo indlela yinye ibovu ibheke ekuweni nasekuweni lokho kuwa kwakhe kumlidela kuphi ekufeni nalokufa hayi kufa nje but kufa kwangona phakathi. So let us be careful bazalwane ukuthi sithini kuNkulunkulu. Nawufunza incwadi yaGenesis chapter 2 verse 7 ukhuluma ngalendzaba yokwakhiwa kwemuntu ukuthi uNkulunkulu wena kanjani wathatha umhlabathi elithulini wamakha umuntu. Asivanga ukuthi la nakakha lo muntu lolibumba lwamphendula uNkulunkulu athi ungakha njani. But lithi uNkulunkulu wamakha umuntu waba ngumfanekiso wakhe wamfuta. Kwase kufika sono-ke naSathane umngani waso zafike samkhipha umuntu kuleli form lathi uNkulunkulu ushido yini. Ngoba kwaze kwafika nje lo mbuzo ukuthi uNkulunkulu ushido yini yathi ukuthi sesitha leso sifuna ukukususa endleleni sifuna ukukususa elayinini ushido yini uNkulunkulu ukuthi nawudla lesihlahla leso kutakwendekani. Bowathini ukuthi lesihlahla nawusidla utawuhlakanipha njengaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu uthinte lo mnasimakha asifude abe njengathi lokusho ukuthi vele lo bese avela hlakaniphila futhi eNkulunkulu. But lokwaSathane nakufika ukuthi ukutesta nje le intelligence yalomuntu ukuthi manje bowathi usinawusidla lesihlahla utawuhlakanipha njengaNkulunkulu. Oh Jesus. Kanti kumfaka ehlathini. Hallelujah. Bazalwane ekuhambeni kwethu nasekweneni kwethu konke asingafiki la simquestiona khona uNkulunkulu ngedimo lesibhekene nazo empilweni. Ungacali nje ngalinye ilanga uthi uNkulunkulu kodwa mina uvumelelani lo. Thani wena Nkosi, let your will be done with my life. Ngale mpilo yami kwenteke lolofuna ukuthi kube inthando yakho kwenteke. Vula imehlo ami ngibone ukuthi
yini lokumisele kona nalokubekele kona kulomhlaba ukuthi ngikwende. Ngingahambi ngekuhlakanipha kwami ngoba kuhlakanipha kwemuntu bazalwane kuhamba kufike kushayisa. Yeah. Ungahambi ngekwati kwakho ngoba kufike kugqonze. Because igolde kuphela imfishane vele. But now utawuhamba ngeplan laNkulunkulu njengekuhlela kwaNkulunkulu. Ngeke kushayise. Ngiko ke nakukhuluma incwadi yentaka ithi matise kuko konke lokwentaka. Yeah. Alisho ukuthi ngatimatise mhlambe nase ngibona ukuthi ngawushayisa sengiyaqala ngiyamida ungakaqali ukuthatha steps eqala wena njalo wena uyamatisa. Yeah. Uthi enkosi uyathi naku lokusembi kwami. Ngiphe inhlakanipho vula emehlo ami vula indlebe tami kwekuthi ngilalele ukuthi ngiphi indlela ekufanele ngihambe ngayo ngiphi indlela ekufanele ngingahambi ngayo. Ngiko lo umbhali ukuthi nine butane kulaba kadzeni indlela ukuthi tathi hamba kuphi bobani bakadzeni phela iBhayibheli licacile bazalathi ngisumakadze igama lakhe lo wasima kadzeni. So na ubuta bakadzeni awubuti mhlambe kokhokho bakho kodwa kulaba kadzeni lithi buta kuye lo abekhona umhlaba ongakasekelwa ngoba yena indlela uyayathi. Butani imikhondo kulaba sendulo kuthi yayihambaphi ngoba bayathi ngoba nawubuta abagogo wakho batakulela lemkhondo emadlozi ngoba vele bona badiyo akasiyo la uNkulunkulu leyo. Oh Jesus. Butani kuye ngiko ke athi madiseni kuko konke kuko konke ngithi mina kuko konke matisi. Yeah. Ungashiyi usike lokho hayi lokho kulula lokho. Ngilesikhathi la utawushayeka khona ngalesikhathi sokusebenzisa inhlakanipho yakho. LiBhayibheli lithi siveze amaIsrayeli nasawuhlasela iAyi lithi bavele bathi hawu thina sesibonsuka betimbi sinqobe etimbi letinengi naletinkulu naletsabekako bekuyini ke lokho eAyi lokhu nje savele sikuphuphuthe. Into lendeka lesiBhayibheli ngoba babutana uNkulunkulu labantu base-Ayi babashaba babhuqa bamangala ukuthi kodwa kwendekeni kanti bese kungenele sono phansi phela kuba sekune pride kanti sekunesono sale imvoza lethathe yathatha golide yahlala tukalo yaligqibela uNkulunkulu athi ningathathi noma ngabe yini kwangena ipride bangasambuti uNkulunkulu bathi hawu thina inkosi iAyi nje savele siyibhubhushe asimbuteni uNkulunkulu kuko konke bazalwane. In everything, let us acknowledge and let him know ukuthi Nkosi nakulokhu phambi kwami mina ngilobomba wena ungumbombi. Let us rise and pray. Uyacabanga